Korintoto ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 1. Matsimatsi le xɔse me ƒe nuwɔnawo. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, nyemete ŋu ƒo ŋu na mi abe ame siwo tsi le gbɔgbɔ me ene o, ke boŋ abe vidzĩwo, ame siwo mede ŋgɔ le kristonyenye ƒe agbenɔnɔ me o, eye wogale agbe le ŋutilã me abe ame siwo menye kristotɔwo o ene. Le esia ta, nyemate ŋu ana nuɖuɖu sesẽ mi be miaɖu o, ke boŋ notsi ko mana mi, elabena miaƒe dɔgbowo metsi atu nuɖuɖu sesẽ o. Va se ɖe fifia hã la, notsi ko wòle be mianɔ nonom, elabena va se ɖe fifi hã la, miegale ko abe ɖeviwo ene le kristotɔwo ƒe agbenɔnɔ me. Nu sia nu si dze mia ŋu lae miewɔna, ke menye ɖe Mawu ƒe didi dzi o. Nu si tututu fia be mieganye ɖeviwo ko lae nye ale si miema ɖe hatsotso vovovowo me, eye dzre, ŋuʋaʋã kple liʋĩliʋĩlilĩ sɔŋ xɔ aƒe ɖe mia me. Le nyateƒe me la, miaƒe nuwɔnawo dze ko abe ame siwo menya Aƒetɔ la kura o la tɔ ene. Mikpɔ ɖa, mia dometɔ aɖewo le gbɔgblɔm be miawoe nye Paulo ƒe amewo, bubuwo hã be miawoe nye Apolo yomedzelawo, ke ɖe miaƒe nuwɔna sia mesɔ kple ŋutilãmenɔnɔtɔ oa? Ke ame ka tututue nye Apolo alo nye Paulo ŋutɔ be mianɔ dzre wɔm ɖe mía ta? Mawu ƒe dɔla maɖinu siwo wòna ŋutete tɔxɛ aɖewo ko míenye, eye to míaƒe dɔwɔwɔwo me la, miexɔ Mawu dzi se. Dɔ si Mawu de asi nam koe nye be mado nuku la ɖe miaƒe dziwo me, eye Apolo hã ƒe dɔe nye be wòade tsi nukuawo. Ke Mawu ŋutɔe na be nukuawo tsi, eye wotse ku le míaƒe dziwo me. Nukudola kple ame si de tsi nukuawo la ƒe dɔ mele vevie abe Mawu, ame si na be nukuawo tsi la tɔ ene o. Nye kple Apolo la, dɔ ɖeka ma ke ko wɔm míele. Taɖodzinu ɖeka koe le mía si, ke Mawu axe fe na mía dometɔ ɖe sia ɖe le ale si wòdo vevi ɖe eƒe dɔ ŋu la nu. Mawu ƒe hadɔwɔlawo ko míenye, ke miawoe nye Mawu ƒe agble kple eƒe xɔ si wòtu. Menye nye kple Apolo tɔwoe mienye o. Le Mawu ƒe amenuveve si wònam ta la, meɖo gɔmeɖokpe abe xɔtula aɖaŋutɔ ene, eye ame bubu va le etum ɖe edzi. Ke ele na ame sia ame be wòakpɔ nyuie tso ale si wòtui la ŋuti, elabena ame aɖeke mate ŋu aɖo gɔmeɖokpe bubu aɖeke anyi si to vovo tso esi li xoxo si nye Yesu Kristo la gbɔ o. Gake xɔtunu vovovowo li si woate ŋu atsɔ atu xɔe ɖe gɔmeɖokpe la dzi. Ame aɖewo tua xɔ kple sika, klosalo alo kpe xɔasi bubuwo. Ame bubuwo hã tsɔ ati, aƒla alo be gɔ̃ hã tua xɔe. Ke ele be ame sia ame naɖo ŋku edzi be ne Kristo ƒe ʋɔnudrɔ̃ŋkeke la ɖo edzi la, woado xɔtunu vovovoawo kpɔ. Woatsɔ dzo ado ame sia ame ƒe dɔwɔna kpɔ, akpɔe ɖa be eƒe dɔ la anɔ te mahã. Ame siwo ƒe dɔ mefia le dzo me o la axɔ woƒe fetu, ke ne ame aɖe ƒe xɔ fia le dzoa me la, ekema ebu nu gã aɖe, gake woaɖe eya ŋutɔ abe ame si woɖe le dzobibi me ene. Ɖe mienyae be Mawu ƒe xɔe mienye, eye Mawu ƒe gbɔgbɔ le mia me oa? Ne ame aɖe ke atse do ŋunyɔ eye wògblẽ Mawu ƒe aƒe sia la, Mawu hã atsrɔ̃ ame ma enumake, elabena Mawu ƒe aƒe la nye teƒe kɔkɔe si me ɖiƒoƒo aɖeke mele o, eye miawo tututue nye aƒe sia.
Mikpɔ nyuie be miaganɔ mia ɖokuiwo flum o. Ne mia dometɔ aɖe bu be yenya nu ŋutɔ le amewo ƒe nukpɔkpɔ nu la, ekema ele be wòawɔ eɖokui bometsilae hafi ate ŋu anye nunyala vavãtɔ tso dziƒo. Elabena xexe sia me ƒe nunyawo katã nye bometsitsi le Mawu ƒe ŋkume. Abe ale si woŋlɔ ɖe Hiob ƒe agbalẽ me ene be elé nunyalawo le woƒe ayemenuwɔwɔwo me. Wogagblɔe na mí le Psalmowo ƒe agbalẽ hã me be Aƒetɔ la nya be nunyalawo ƒe susuwo katã le wodzoe abe ɖetifu ko ene. Eya ta nɔviwo, miganɔ dadam ɖe amegbetɔ dzi o. Nuwo katã nye mia tɔ. Eɖanye Paulo loo alo Apolo o, Kefa, xexe sia me, agbe, ku, egbeŋkeke alo etsɔ si gbɔna o. Wo katã nye mia tɔ, eye mienye Kristo tɔ, ale Kristo hã nye Mawu tɔ.